Ni kigomano kia o mwaka kia ndini ya Akurinu. Umuthi magikungwira miaka 100 kuuma riria kanitha uyu wambiriirio guku bururi-ini, na riu mari na makiria ya arumiriri milioni 1. Kigomano giki kiria gikuhaririirio kiharo-ini gia Kasarani guku Nairobi gigwikinyitio ni makiri ma Akurinu, na ota mutugo Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ndanaga gwikinyia ageni angi aria megwikinyitie ari muhuraniri wa giturwa kia president ngwataniro-ini ya Azimio Raila Odinga na munini wake Martha Karua. Uhuru ni acokeirie ngatho ndini ya Akurinu ni undu wa kumunyitirira kuuma riria aingirire wathani-ini, akiuga ndugu ino ti hindi ya mbiriria. Oguo mwarugama nanie na mwarugama na nyumba itu, mutikagia na ngaja na nie ngurugama na inyue, tuthie na mbere oguo. Mutongoria wa bururi oho ni oritie thirikari iria kuiyukia wathani thutha wa githurano kia mweri wa kanana gutwarithia na mbere ngwataniro njega iria koretwo ho gatagati ga thirikari yake na ndini ino ya Akurinu. Mwena-ini wake muhuraniri wa giturwa kia president ngwataniro-ini ya Azimio la Umoja Raila Odinga ni eraniire kunyitanira na amemba a ndini ino aria namba nene yao maumite gicigo-ini gia gatagati ga bururi. Riri nake munini wake Martha Karua oritie ndini ino guthie na mbere kuhoera bururi riri twerekeire githurano-ini kia mweri wa kanana. Wengine walisema ati baba hawezi kupanda mlima. Nikamwambia niko na tingatinga na niko na Martha. Nikasema inawezekana. Oguo ndona mugikenanira na murwa meitu president ona ithu no gutugutwarana ni inyue, na ndamuria maboya kabinda gaka kia ithurano. Hindi ya kigomano giki Mutongoria wa bururi ni ahinyiriirie ati a Kenya othe mari na wiyathi wa kidini, agiukirira arutani anene mathukuru-ini aria makoretwo makiohorithia aruto a ndini ino ireba. Aswa tunataka kulinda hiyo haki, na ndio watoto wetu wakue wakiwa sio watu ambao wanaogopa, wakue wakiwa na confidence ya kwamba imani yao ni haki yao. Oho Uhuru akiuga thirikari yake ikoretwo muhari-ini wa mbere gutigirira Akurinu ni maratungata honge-ini itiganite, umuthi akiamura atatu a amemba a ndini ino kurugamirira honge itiganite thirikari-ini. David nimempatia kazi ya kuwa chairperson wa board ya majani chai ya Kenya, asimamie hiyo. Abraham Masharia Jeremiah Prince na yeye tumempatia awe board member wa Postal Corporation of Kenya, akae huko na asimamie huko. Hadwini ha Kameme TV, Titagugina Mawaduru.